Parlok baro akani ke video ngon batai speech panggowe ke film ko belai keteng Golden Escape. Badia kani ke film lepelai ya kesnem arjar arpuar. Habis tanah konco kani ke film ngedio ino yo weu bro besha show ha weu director. Ngilati pau ni bro besha show utri ko mono thok story yo ni director. Tekum tanah mar bom semla cuman pendep ban thok ya kata ke story ke bau director la dep ban ong yo. Uni director lestana ban show yo namar bom semla cuman pendep ya kata kam. Baru long roh ki bamenta ki kam ki jam jong ukim sham yaj bej erinti show. Namar bakim lak ban pendep eta ki kam ki bau la dep ban ong. Hang ning ido isa we pat ubri ubo keting uzang. Uzang ngilati bama uru tri ha keju kene ka kam thok story. Tukum tama uru stana ban septeng namar bom sham lak cuman pendep ban thok kata story. Ulastana ban pan mat banu director baru long roh ubun ai por na usa cipnai ban pendep kata kam. Henry uni director pat long u balada umlak ban pendep ka sausi kene story. Tukum tama uru unsha be sendon nak ni kakam. Uzang mentau stana ban li chiyeng bol stang ban tho ya kata story. Hande hidin ka to kani por pat lo tho shibun bagi page ya kata story. Timenta pat lo stana ban boring namar bom shimla yo jing mucu ya kani story. Hande hidin ka to kani por lerai na hibun senge no ban tho eka. Namar bu sang tho bawal lada upersang ban ile ban tho eka ro. Tim shimla ban pendep le ru akini sausngi. Hadin nata par uzang lo simna ya kowe kesendup ke bal ino do apartemen jongo. Hakini kesendup uzang lo lap kowe kesiti ke bal thot do apartemen jongo swab unyam. Tikum ta uzang lo stang ban poli kini kesiti. Kad ba uzang orang poli kini kesiti tikum ta lo stang ban ya thi alor jong keme. Par bantau ni uzang lo stang ban po snu rumai ku apartemen jongo. Hapo kita ki po snu uzang lo ya sngew na ki jing ong jong ku apartemen jongo. Ulongi u baladon sibun ba keser ha kowe ke yeng. Tekum talada kuat balik shima kini kesiar ulah nak ban shima kamap ke bau lo depan tiap apa jong kesendung. Anda uzang ro lo kendin anak jing tia. Tekum tak lo stana balik peci syai kata kamap apa jong kesendung. Hang ni ulah lap syai kewe kamap ban mentau lo kermen ro. Bahkan ni jing po snim jong kolong ke bade cisha. Uzang lo iru bakta kamap ke bau apartemen jong lo depan pen iu po jing po snu. Baru lo iru bakta kamap ke badan apa jong kesendung. Kaya di sisa tikum kata kamak ko bawa ko pa temen jong ulo depan batayu. Uzang mantau dia iba kata ke yang kedon hapo jong kowe ke jel. Dia mantau umtipar bakumno bun lek kenang bun yo naban rung nak sepo jong ke jel. Hadin katokan ni par uzang ulstang na perkar uang bun lek tu nak kowe ke laptop jong ke paramat jan jong o. Dia andau le yo nak kena ke laptop un bret nak ika sepo jong ke building. Dia kini ke paramat jan jong uru kin sedom bat kin paro usiki polis. Kini ke kam jong uzang mentakar sisok sisa. Nama gila iba kini ke para marjan jong uzang ro kila phone sisa ke polis. Ba kini ke polis su kila stana pan rai uspo jong ke jel. Hapo jong ke jel par mentau uzang lo kendo shibun ba ki bro hala ki jong ke jinglong. Tekum ta kani ke porro ulio iya we bro bekerteng ukrap. Pro kini ke bro hapo jong kini ke jel menta kidang lek ke mene ke sing ka jong ukrap. Ba kila stana ban at ki kata ke por. Ukrap mentau stana ban yu uzang bar lo tibro ba uni ude ubran tamaya kini ke jel. Tekum tak stang balik keren ni ubar stang ban penyi perlok na baru uzang. Hadin katokan ni por uzang mentak stang ban pit benia bahaya kata kecil. Baru liu iru yu we udeng badana pedeng jongka. Dia mentak stang ban kemau susu ispang tu kemap. Baru stang ban terai mentak ba kata kesiar kam nam jengai su na kata kecaka ka ba uyeng. Hadin hatapat lawan poi so we bro bekeren ni uzang. Uni bro long na uba mentak lahap na ban sa apo jong kini kecil. Tukum tak ulahap nak ban long ubru berselak bahak nang bun lain ban cak tompor raki wepat ki brio. Ulong roi ubah po jo kini kijen ladon arteli ki krop. Tema uru ulahap nak ban join kawe na kita hakai ke bau sang tenan. Ulong susu ubah kawe ke krop ke bayalam kemada ukrap. Dia kini ke krop niuk sibun ba kijing dana marbo ukrap ulong uli daruk babah bah kini ke krop. Dia kawe pat ke krop ke bayalam kemada dau bayo. Hakini ke krop ulong ubah uli dar jong ki ulong bas niu bah kijing long. Warulong ru bro bom tu isne yo rid uria. Usule ben bar usok ben ru kinu ke bro ke bam ngej ke jong jong o. Uzang mantau long no ini bro bom sung puak banjan kenu ru ko krop. Namar mantau ru kuak ban yo ke jing temu jong o po jong kini kecel. Uni bro ru sam sa tu su bak kata ke jing temu jong uzang. Takum ta uzang ru sam lapan syai o kata bar ustan pan lej nang ne. Hadin nata par ladon par sakiwe par ki bro ke pastan ban ong ni uzang. Kilong na iubo unjan ya krop jong bayo. Uzang mentau long iki bu tre suban jan keno ke krop ro. Anda kini ki berupat menta kilastan apan le uzang da kebor. Mentar uladon sakiwe pat ki bru ke bumut na banjan ya krop jong bayo. Para syua bakin jan dukum kedak ka ba bayo le pedang na iki ke krop jong o.
Tukum taul ai no iki bikin di shwada ko bunche jong o. Paradin bau zang ru ulstan ban yo i kani tukum tau ma uru ulstan ban septeng. Tukum ta ma uru lo klai no ban jonya kani ka kro. Para swab undi ru ya kata ko bunche jong bayo. Tukum ta ka krup jong krap ru kalawan poin hak ni kapor. Krap par manta ulstan ban pasinge yo zang bat long ru u bum de ban jonya kani ka kro. Teu bayu ru kani kapor ulstan ban pe jong grab. Ulong u bum de ban partikulare kani ka kam jong o. Teu zang ru kani kapor liyo suban lej anak kani ka caka. Hadin ka to kani por par uzang ulstan ban lej caka kam rabam. Teu kani kapor ki krup jong bayu ru ulstan ban poi caka kani ka kamra. Teu ni bayu lelej bej ka caka badon uzang. Ulstan ban shim dagi kinyang bal ulstan ban bo ak jing bam jong uzang. Bal ulstan ban hukum mi ubon bam na kita jing bam. Teu kani kapor ru krup jong krap ulstan ban poi. Begini pro arteli ki krup mentag ulstan ban shop bad auri oraro po jong kita kajel. Aku par kesingin dia ibu uzang mentau lo train aku mau kuliner hapo jong kita kajel. Dia mentau lo yo no ban lej baro ya kita ki kamera hapo jong kita kajel. Perlong do hala dia bakni kalat kelang babiang bah ubu unyo no ban cek kita kajel. Kenang bun tip bah kanu ke kamera ba kita ke share kadon. Hadin bau uzang pat lo step ban cek baro ya kita kamera hapo jong kita kajel. Ada eu semlap setia wat tak kendiat ru kesebut. Dia mentau pat lo stand ban lej hapo jong kelabari bun cek pat nang ta. Dia kini ke por ki krup jong bayu ke levan poi piang hau zang. Mentah kini ki bro ke stand ban keroy u bar stand ban show yu. Hadin nanta par ukrap oleh ibu uzang umpar poi setia na kicing trei jong o. Tekum ta stand ban tarai stiu bar stand ban lej no show bayu. Hang ni ukrap lo kelino yo bayu spang uzang. Teu bayu ru long na yu ba uti bah kanu ke caka ka ba uzang udon mentah. Teu lo dau kwa buni tu yu ya ke caka ka ba udon. Uhap shwa bandi ik umbenje jong u kenang buni tu pat yu hadin. Ukrap mentah samban sesu ularai na bandi kita ku benci jong o. Kenang bunti bah kanu ke caka ka ba uzang udon. Hadin boleh dep pada bayu le itu noi o ba uzang mentah udon hapo jong ke dosbin. Boleh dep ru bantap udah ke plastik na ke klik jong o. Ukrap mentah lelej bej ban hirap uzang. Dia kene ke por le sem sisa ba uzang boleh dep ban sak tap dah ke plastik. Boleh dau penslam ban poi hak ni ke caka satang kan diet hi. Tekum ta le tarai bej ba uzang ru layap na kene ke pertei. Anda kila dapat pan pelat noi unang ta. Tekum tau kerap run ong na iki bikin revenge noi kini kecing le jong bayo. Baru zang ruah kini kepor lu menjur nak ban le kata hakam. Anda kecing mu jong upat kan ba kini ki ar krup kina hile ban isya. Tekum ta ma upat lu nak ban rong cakawe pat ke kamera jong kini kejel. Mentah kini bro arteri ki krup gelstan nak ban isya. Pat ki kar ru gelstan nak ban poe pan peniklat noi kata kecing jia. Anda kini kepor zang lu lat pan ban shimi o shabina ogat. Mentau lo stang nak ban lej ke store room bun plit nak kecing kang. Anda swab uzang pat plit nak kata kecing kang bun rung nak cepo jang kata ke store room. Dia kini ke poro bayu lo stang nak ban poe bat lo stang nak ban bat biang ye uzang. Te uzang ro mentau sum yalat su ban rung nak cepo jang kata ke store room. Baro ar ki didar jang kini krup mentah ki sak set nak halai ki jang ki along. Tekum ta uzang lo stang nak ban keno yo krap ulong no yo. Bum dot kami kecing rap jang u namar bawala da persang ban rap yo ro. Tekum ta kicing ek lanang nang jor ban wan ha uzang. Kerap roh kini kapor apa lu ashem ki jeng ong jong uzang. Tekum ta ma urus ta bar sang peran rei sum keren eru yo uzang. Andre hedin ka to kani por par kini bara arangut kilas tang bang panikran. Tekum ta kerap roh sta na ban itu yo baro ki por ki balale. Ban menta kini bara arangut kilas tang susu ban ide parlok. Par uzang ro namar bol stang ban syam senia yo kerap. Tekum ta sta na ban itu yo yakidau ki ba kwa ban poi spo jong kini kejel. Ulong yu baladon sibun baka kser ke balade ban bo po jong kini kejel. Titang na kata ke daw mauru lo kwa na ban syong po jong kini kejel. Kenang bun yo na ban simbro ek ta kser. Ukrap ro mta ulong sisai uzang balada ka de sisa kumta. Te mauru ukula na ban yirap yu. Hadin nang tapat kini per arngut menta kilastan na ban tre ya kakam. Ukrap menta ulstan na ban le da kowe ke trek. Ula simi ki snyu jong kunyang bol le ban bo harandang jong we security kan. Dia mentau ni security card na marbo de unang page aku ke store room. Mentau stand ban tarik keyboard jang tau syuk nyang. Tekini ki para betre lang bat uru gila stand ban ibu syai ucpo ke hospital. Hang ni ukrap baru zang mentah ki stand ban rong spok ke store room. Bakilio iru ya kawe kamap sepang ke balding jang kata kajel. Hang ni kila tip syuk bat kilio iru ya kawe ke kendrok ke badan hapok jang kata kajel. Tekum ta uzang ulong be ukrap ba utarai be bakani ke kesiar kala don hasil yang jang kani ke kerok. Kini para arngut menta kilastan apan perpanya ay kata kero. Baratin katu kani por par kili isi siapa ladon gawe ke jeng hasil yang jang kata kero.
Tekini berarung mata kilas tan ban don gajeng kermen bar stang ban rong spok kata kayeng. Haden bekil persang par ban wat katu kat nia kata kesiar. Ande hakni ke por par kilas syam om don ruah pok jong kata kayeng. Lai tagi pum bar kitab bawa ki balayap. Uzang mentau long na ukrap bakin lain onang nena mar buili tikena bak kesiar kam don setia kini kayeng. Ande haswa bakini berarung par kin min onang ne. Tekum ta ukrap ulio ino yo u shabi harun jong kata kayeng. Hang ni ukrap ul kumshim no yo tau shabi. Ti hakni ke por lo don kowe kedawar kalplit kan san naki. Ban menta baro akili kendit ban yo ipen ban bak kesiar kala don sisha pok jo kini kayeng. Baru zang lo menta ulok men maha baru lej bej ban shim kata kesiar. Kini berarung menta kistan ban tep kata kesiar pok jong ki borti. Baki lebur ki pok jong ki jan ki baki lemut na ban pha chaki warehouse. Ban long do baki ni ki jan bet ki borti ki lemut na ban pha ki hak arp arterik chaki warehouse. Kum tangi letip ro bo zang hak arp arterik un selain na ban mi na pok jong ki kejel. Tekum ta kalap yang bahai ubun lek shim na ma u ya kata kesiar na pok jong ki warehouse. Menta padu zang lo kemen bahana mar bakane ka kam jong u kala se so setia. Baru long do balas lem ba lo kwa ban long nong tho story ba pau nam. Tementa padu lo kemen shisha bu lo akad ya kene ka kesiar om ya kata kanam. Ukra para kene ka por ulong kum bu usyong si ba. Te uzang padu lai mersim no u wong bum de bun guslai. Ponda ma ur lalain anani te kum takin stano ban seng dek restoran. Bakin stano ban pemi daki bisnes ki beper. Kenang bakin long ki breu spa ba. Haden ka toko ni par ki keren bayu ro stano ban poy kene caka. Te kum tak bayu ro namar bo long breu besneo. Par long ro breu ba iben yuri duria. Te mentau stano ban sho yo zang. Para suab ukrap ro ni rapi o hakne ka par. Te kum tak bayu ro kum pendeno yo kitu ki barti ke bakil depan bo daki kesiar. Hakne ka por bayu ro yo ino basipun baki kesiar ki bakil depan pure. Para suab bayu ro yon mani keren ni kichpang kita ki kesiar. Te kum tak security card ro kilawan poin hakne ka par. Kini ki kar mentakil stana ban kili ki spang kata kijing isya. Handai bayu paru long na ikibo yo singa ba ozang ulo kolon na Ahmadan. Tekum ta olole na ban yarap yo. Para ba kini ki kar ro kil stana ban kili na ozang bade sishan em kum ba itu bayu. Te ozang lo kini ke poru ong ha bade sisha kum ba bayu lo de ban itu. Ukrap para kini ke poru stana ban sang pere kijing ong jong zang. Namar mentau long wala da bayu de nong shun jong o. Handai tang na mata kini ke spa ulo kolon na ban len ni lade. Tiu long ro menta bol song tho bau zang menta sham don kam shui o. Handai don kam be tang ya kini kaspa hi. Te hakani ke porro ukrap song tenat su bane de perlok na bar zang. Hakawi persingi ukrap liu na ekawi ke kubar ba ke kunjong o kala don na hospital. Te kum ta ukrap bol stan ban kuslai bahanak penta ke kunjong o. Te namar ba menta ukrap la kwa na ban lej bani kendo na bar ke kunjong o. Te kum ta sham ban sesu ban lej biang bani kendo na bar zang. Hakani ka por uzang bar bayu bar ukrap ro kristan ban plan na kawe ka boy. Kilong na bakin le da kawe ka trika ka por baki don yak anniversary party. Te hakatai ka por kalat ka babiang bai ki bakin le na ban jom cepo jom keduriau. Mentau uzang ulong susu iki ba mentau lahap na ban min anak ni kejel. Te ulong na iki bakin le par sa kawe par ka boy kinang bun sa biang hapo jom kini kejel. Hakasi ka bubut boro arti di kini ki krup kilastang biang manisya. Te kum ta uzang ro ulstang ba ban mi kemat akta kam. Berkikat roh ba kilo ia kejeng le jong zang ta kum ta kilo penjalan jo kejeng song jong hapo jong ni kejel. Haba uzang par lostan ban song biang hapo jong ni kejel. Te mata par kristan ban pakre akta ka parti. Par uzang ro lostan ban sur re kejeng kinang bun tep na akta ka kesiar. Par bayu par ukrap ro mata kristan ban tep ba ke kas hapo jong ke balon. Bakila taro di kinja ke beper halor jong ka stage. Kenang bakin yo na ban putih kata ka sing ka bakidon program. Anda kata kasi kalapoi baladon do wehe security ulstana ban ay ka space jongo. Te hakani ka por ukrap ulstana ban pamtay kita ke balon. Barbaro menta kilastana ban pen akta ka jing ptay jong kita ke balon. Te kum ta kini por alai ngut lo menta kilastana ban rong spot jong kita onel. Baraka por bidang pet bakini le na ban poi charut jong kita ke duriau. Te uzak par akni ka por ulstana ban bersawi la dena ka kejat. Par ukrap par ulstana ban tap kita ke jing mong jong ura ke pasti. Para dia nak tapat kilo poin aku pergi cengkang ka bahe bah. Bagi lo iro bagi security card menta kilo ino baladon langut ki bro ke belajar no. Tekini ki security card ro kristan ban le ibat iki cekini ke ceka. Hakini ke por namar bakini ki langut ro kilo dep nak ban tau da bom. Tekum ta kristan nak ban tai da bom kenang bak tu ku cengkang kan pai no. Pergi card iro hakini ke por kilo asian no kata ceng tai. Tekum ta maki ro kristan nak ban le no chata. Haswa bakini ki langut par mentakin jom no spot jong kata ku duriau. Tekum ta bayu na mar bol kwa ban yo bro kata kesiar tang hauhi.
Ulstan apan shima terlibat lumut apan dong di uzang. Teh kini ke paru kerap lo ina kini ke jingle jongo. Teh shwa bondung na uzang to kerap lo apan yarap yo. Kini mentakil stan apan show pada payu ru stan apan penibuar iki. Paru kerap pada lumut apan shim shwa kita kiksiar. Tekum tahu bayu ru stan apan show yo. Pada lumut di rupan bread no yu cepok jong kita keduriau. Pada mar babrok kini laingut keledap shwa apan tek dah kita lai bakin hiar no cepok jong kita keduriau. Tekum tahu kerap lo lenek shwa siteng dak jeng tek jong tak tu lai. Mentau zang ulstan apan yarap yo kerak. Kat bau bayu pat ulstan apan pit kaya kita ke jinglek jong ki. Ada nak tapat namar bau zang ulstan udam palat de jinglek jong bayu. Kum tau lion apan shimbar panhap noi cepok jong kita keduriau. Mentah kini perarngut kila lain ane kini kecing bat kila stang biang ban yait nak cepok jong kejal. Teknik kar mentah kila poi biang ban kem miki hak ni kapor. Ada nak tapat ngilu ibu hek jong kini kejil ulstan apan keren yo kerak bodo zel. Uni hek jong kecil mentau long na yo kerak baka kun jong mentah kala koin na kecing pang. Tiu long do uzeng bakila dep ban cak bro kecing don jong ketu kiksiar. Andai kila simpan ban baki tu kiksiar kide ki jong kupa temen jong uzeng. Tekum tamaki rukim syam kuat shishapan sim na itu kiksiar. Bakil kelah hirup ban ai na iki jauh zeng. Haswa bakani ke film gon kurpat ngidu ibang bau kerak baru zeng kila stang beban plan. Andai kata ke plan congki kalong bahan dah kila light nak ni kejel. Tekum takin stang nak ban im dah kecing im ke batamai. Bakil ong rukum bakil ada ban kular bakin sing nak ke restoran. Patang kum tahi kecing im congki rukan long ke besuk ke besang. Teka film ro kulukut nohang ni hi.